amazing welcome. Sisimiut is #1 now. It's the best. It's the best welcome. And the sun's out. Mike, it's our one insight. Tuluk Mike Keen nunantakitaani qayarissamik sinersortoq sapaatiummat yuunip sisamaani ullaakkut qulingiluangoorso silagissorsuusor sisimiunu tikippoq qaya sisimiut qayartortartui Jakob Peter Inoksen aama Jaafit Davison ingiallortigalugit inuppaalussuarniillu tikilluaqquneqarluarpoq sisimiunukarnermini silarlussiorsimaqaaq kangaamiuniillu aallarami itilleq aqqusaasallugu kangerlussuu simiutaani uningaqqaartariaqarsimawo silagissitsiillugu. Last few days have been really interesting actually, between Kangamiut and I always get the name wrong. Ititlek. It was a big storm. I was stuck in a tent for 3 days. Ullut kingulliaassorsua pissanganarput anorsuarami Kangamiutillillu akonganni ullut pingasu unittooqqavunga. And the kayak and the tent and the kayak got blown by the wind into the tent, and the tent snapped and everything broke. It was getting cold. Qayar tuperlu tingussaanguyorlutik tupima nappaqqutai napillutik assullu sila nillertilluni. But the guys, the Greenlandic guys, have been unbelievable. They've been so helpful. So they came and got me. I spent 1 day in Itilik, and then I was trying to get here last night. Taava anguti itillermiut aallunga takkupput assullu tupinnaannartumi ikiorlunga itillimukaallungalu ulloq ataaseq itillimiippunga aqaguanilu unnukkut sisimiutungaanut aallarpunga 45 kilometerini isoqartutigisoq ingerlaarfigisusaallugu sisimiutungaannut 8 kilometerinnangortoq anorlilerpoq taamaammallu tuperfissarseriarlunga uningaqqippunga. But I'm here this morning and it's a beautiful sunny day. It's fantastic. Ullaaq mannali tikippunga seqinnarissorsuingortorlu nuanneq Mike Keen oqaluttuarpoq kangerlussuullu simiutaaniikkami pikkunartorsiorsimaqaaq. The tent was going and the noise was crazy, and I thought the tent was going to go in the air, any time. It was horrible, and it was super cold and snowing and raining, and everything in the tent was wet. Everything was wet, and I was starting to go, this is getting a bit dangerous now. Tuper ittuttorsuugami nipilioqalunilu napasinnaajunnaarlunilu isumaqaleraluarpungalu tingutivissussasoq ilaanni sila nillerpallaangeriarluni nillertittarami apisarluni siallertarlunilu suullu tamarmik tupermiittut masalluinnarlutik ulorianarsimmallu pisunnissara imaluni ikiortissarsiornissara eqqarsaatigilerpara Mike Keen oqaluttuarpoq nangillunilu. My backup, I've always got the emergency button, but there was a cabin 20 kilometre north. So my plan B was to, when the wind stopped, was to go to the cabin and just try and dry out, because the worst thing is the cold and the wet, and because the tent collapsed, everything was wet. It's like inside my dry suit was wet, my sleeping bag was wet. Hot water is fantastic. Avammut attaviqaateqarpunga ikiortissarsiussaumalu taanna tooriaannaavara avannarpasinnerusumi 20 kilometerini ungasittigisumi illuaqarami taamaammat iliuseqarnissannut taanna sillimmatigaara tassa plan B aaliangiukkaluarpara anoraa sakkukilliniariarpat illuaqqamuqarniarlunga panerseriartorlunga tassami nillernersua ajornerpaagami tassami aama tupera uppinnikuugami suullu tamarmik masallutik atisakkalu tamarmik milluutiiveqqaleramik. It was just horrible. Naalliunnaasaqaaq taamaammat illuaqamuqarsimassaaluarpunga panerseriartorlunga ikiortissarsiortariaqalissagumali tassa tuugassartorianaagaluarpara. If I press the emergency button, it's going to be super expensive and a complete nightmare. Kisianni tamanna akisusimassagaluarpoq immaqalu uannut oqimangernertut misiginnassagaluarluni kisianni tassa taamaappoq misiginera tuuginnarsimasinnaagaluarpara kisianni quyanartumik attungilara Mike oqaluttuarpoq sisimiunullu tikinnini nuanninaarlugu unnersiorluni. Sisimiut has been the best welcome so far. The guys came out in the kayak, 2 Greenlandic kayaks, which is the first time I've seen them since Qaqortoq.
and it was amazing to see the original kayak and the best kayaks. Sisimiunut tikiffikka takulluit nuannerluinnarpoq aalleramali aatsaa taama tikilluaqqunеqartigaanga nuannerluinnarpoq asulu qayavissuarnit parsiarneqarlunga maik oqarpoq Sorry. qayarisanilu attorpaa utoqqatserlunilusooq nangipporlu. And to come around the corner and there's, I don't know, 150 people. Fantastic. Yeah. Taakuna pulariaaniit manna nueqqammerlugu inupassuit immaqa 150 tungaannut katersuusimapput assorsua nuannerpoq. It almost brings a tear to my eye. It was really welcoming. And after you spend like days by yourself in a tent. Isikka imerlaarserput ulluni arlalini kisima tupermiinnikuullunga inuit taama amerlatigisut nuannaartu takuakkit. And give me food, prawns, fish. Oh. Nerisassani tunioarpaanga aalisakkat neqit tuppallerneqaaq. Just fills my heart with joy. Uummatiga nuannaarnermik immerneqarpoq maik illalaarluni oqarpoq tunioarneqarninilu quyamasuutigeqaa. If anyone wants me to come to their house, I'm happy to eat Greenlandic food, and I can help them cook. I'd love to see as much Greenlandic stuff as I can. I love it. Arlaannut kalaaliminarni neriartoqquneqartuuma aggisagaluarpunga igaqataallungalu sorpassuummi angumerisinnaatilluit takorusoqaakka nuannaqaqaakkami angalaninni takusakka. And the food has been incredible, because I'm just eating Greenlandic food as I go. And I'm 53. I'm getting too old now, but the food has given me a lot of energy, a much better food than I would be eating in England. I think if I was on my old diet from England, there's no chance I'd better do so much kayaking. So yeah, it's great being. Maanilu nerisassa tupinnaqaat tassami naatitartalinni nerisaqarnerusuugunga 53 kiuqarpunga utoqqaliartorusaarlungalu kisiani maani nerisassat pitsaaneroqisumi nukissannik tunisarpaanga tuluit nunaan nerisartakkannut sanilliullugu. In Greenland, home of the kayak and home to some unbelievable food. It's just give me strength. Qaannap angerlarsimaffiani nerisassat uanga nunanni nerisassanit nukisaqarnarneroqaat nerilluit assut nukissaninnartarpoq maik oqarpoq. I've lost maybe 12 kilo from Kokotok. I was like this. Atortumilu suliarerusaarnerini oqarpoq saniorsimalluni. Yeah, so I've lost 12 kilos since Kokotok. So I can get in the kayak nice and easily now. But I was worried that I'd keep going down. Appi qaqortumiilli aallarama 12 kilomik oqiliunga sanioraluttuinnarnissaralu ernummatigilaarpara sulimi sanioriartorpunga nukikka atortoruissuusarakkit kisiani uqimaassusara nikeraarpallaarunnaarpoq isumaqarpungalu qaanaap tungaanut taamaaginnassasoq tupermiikkaangama nillertarnermik ingammillu nittaakkaangat tuaviinnaq igarusunnartanginnami neripallaannariarlungalu sininniapallaannartarpunga maik oqarpoq. You just want something warm and really quick. You can't be a chef and be all chop and do the nice stuff. You just want to cook it, and then get in your sleeping bag. It's it's interesting. Maik kinni tikinnissaanut parsiartuupput qajaq sisimiuneersut yaakupiitaq aamma yaaffitilu ukiuni arlalini qajartorsimanginnami parsiaagami killitsinnarisимаваа kingullermik unammersuarpunga attanimi taawani tanimi tuikku suliaratikkama tussanili qajartoqqinnikunginnama tawa qajarlu misigissuseqarfieqiamiuk nipangerallarpoq. Sumi naabikkassiu uani amerlu paani naammattorparput uani qortarmiu qaangilarlu sumi fissioriarlu naneriaratsiu maani amerleqeqqinaani naapippa nalungeorpaa naapissagisi tusattiarsimava kisianni imatut
наатсерсуутигаллаарсеқарпасингиккалуарпаа наапиккатсивассут нуаннаарлуталу тикиллуаққуллутигу унингақатигилаарпарпу таакани паатигуми силитсиллуги ааммасила нуаннернэрму қатсунгаллуни наамматтоорнера ассут нуаннерпу аатсааллу qaannani такориарами ассуалуторсаами куитаани алларамили имату qaannani парсиарнеқарсимангилераа суу тасса qaortumilla алларами аатсаа qaannani такуо таамаиллуни нуаннаарнера малуннарторусси нуаннерсоруссуу наапиннера аама иммиккуулларикками унанамминерлун такорлоорсинааллугу ила наммини мисигалугу qajartorluni qaniisoqartutigisoq qajartornera taalu tikinnera eqinnera pakkunnera sunatamarmi misigissutini attuivoq taamaalluta aamma uningaqatiginerani oqqagu qissallaa sapayinniarsareriarlugi paasaqatigittarattamiingiaqatigippu тут тамаккисуми оқалуссинаагинасси уанга амма яакупитаарпалиппо тасса оқалуунниапаюусарлуу паасақатигитторуссуут qaannam uangila misigissusera sakkoqqilaartarnermi ilaanni taaullumikkaami immikkuullarikkami uterluta taannakaapiu atuga appinniarsarasaqattaaluarakku qiassami tupeqqaannaavikkama ajoorami no allatummi qarsarniarlanga taava сагиннаани аппиккумаарпак taava авалааллалаариарлунга соорунами qulliikka kuutsilaarpakka misigissut taakkuа уанну тунганнеруппут аани писсақалериарама qanilleriarlugu каммангуара пераара тиассамаатеқарнерсу таава паасингилаасуна пинерига нагу ингерсаана паасуара атиассамини qarsalerma tassa каммангуа апуккаами кингуйуааннарникуами тасса паасуара кингуниарто апераарами суниаравит атиассамаатинна апериама ингерлааннааруссуа апериваа киваанга ниллерунааққаа паасингивиллугу суна пинеригана таа кигуфигакку соо апуккатта кингуу qano qisuariarpa tikittoq нулуоро тассо уанга наккутигимисааракку qangalimi амма кингуммат амма атисақааннарлуни кингуллуни ниллерсиннаасарма пиараарсимаффигакку маакки қивиарлуассу нуаннаарлуни талингеқулла qulералуит нуаннаарторуссоо Bueno, Joo. tú no vas.